Već nakon prvog dvoboja u Vidovcima bilo je jasno na čijoj je strani kvaliteta. No da će Graničar tako lako do 4. lige nisu se ni sami nadali. U skladu s očekivanjima ekipa iz Brodskog Varoša na stadionu pored Save bolje je krenula, no za prvi pogodak čekalo se do 30. minute. Švarić je odlično primio dugu loptu, a ispostavilo se da će taj jedan dodir biti i dovoljan za prvi pogodak. 7 minuta kasnije Švarić je nakon ubačaja Arbanasa odlično pogodio glavom za 2:0. Nakon odmora Graničar u istom ritmu nastavlja s pritiskom na protivničkoj polovici i u 55. minuti već je 3:0, a strijelac je nakon slobodnog udarca Damir Radman. Samo 3 minute kasnije svoj treći pogodak postiže Velimir Švarić. Gavranić je sam izašao pred vratara Soldu, no posao je ipak završio napadač Graničara. Denis Končar u 65. povisio je na 5:0. Konačnih 6:0 postavio je Ivan Rusev u 75. minuti. Pogodak odluke u gostima i 3 za potvrdu ulaska u viši rang sjajan je način za zaključiti sezonu. Nije, ja mislim da je doprinijela najviše cijela ekipa, da smo radili tokom cijele sezone, ja mislim i zasluženo prvi i zasluženo smo pobijedili ovu utakmicu. Jeste očekivali da će biti uzvrat ovako? Pa dobro, bilo je tamo malo teža utakmica, jer su oni pred svojom publikom malo više nego što su mogli dati, ali mi kod kuće, eto, ja mislim da još uvijek pobjeđujemo i da smo kvalitetniji od njih i ja mislim da ćemo tako nastaviti. Nisam očekivao da će biti ovako lako uzvrat. Oni su pokazali puno bolju igru kod kuće na svom domaćem terenu. Tamo smo ih dobili 1:0, ali ovdje je bilo stvarno lagano i prvo poluvrijeme smo igrali malo lošije, ali evo drugo poluvrijeme uz nekakvu promjenu sustava smo napravili taj veliki rezultat. Krenulo je, otvorilo se, svoje prilike smo iskoristili. Svoju najbližu, barem za počasni pogodak, Dinamo nije iskoristio. Točnije, odličnom intervencijom zaustavio je vratar Stanić. Tako gostima nije preostalo ništa drugo nego čestitati boljem. Prije svega čestitke ekipi Graničara koja je puno bolja igrački i pojedinačno i ko kolektiv, ali kažem, ne mogu ja svojim igračima ništa zamjeriti. To je skup mladića koji smo osvojili prvo mjesto u Županijskoj ligi. Nismo imali ambicije ni ništa, ali smo morali kvalifikacije odigrati. Kažem, nakon prve utakmice gdje smo mi dosta dobro odigrali, iako smo se tamo prvo poluvreme uplašili, ali međutim, kažem, imali smo svoje šanse koje nismo zabili u prvoj utakmici. A danas nema se šta reći, ekipa je puno bolja, uvjeti su bili odlični za igru, samo malo ova vrućina smetala, kažem, možda smo dobro i prošli, moji si dečki odigrali katastrofalno, nemam mi šta zamjeriti, dugačka sezona bila, idemo se pripremati za sljedeću sezonu. Pred nogometašima Graničara sada je zasluženi odmor, a potom pripreme za 4. ligu u koju ne ulaze bez određenih ambicija. Ja mislim da možemo za početak ostati u ligi, a uz dvojicu, trojicu, jedni dobri igrača, vjerujem da možemo i među prvih 5. Ja mislim da je dobra ekipa i da to zaslužuje uz cijeli rad, uz cijelu sezonu. Mlada je, uz malo iskustva, ja mislim da je odlična ekipa. Odmorit ćemo se prvo, pa onda ćemo krenuti sa pripremama. Znači, dovešćemo sigurno jedno 4-5 igrača, imamo ih u vidu, u biti znamo gdje smo malo deficitarni na nekakvim pozicijama i uz jedno 4-5 kvalitetnih igrača mislim da možemo znači boriti se za nekakvu sredinu tablice u 4. ligi. U Graničaru se nadaju i što prije pred svojim navijačima na svom terenu. Iako na terenu Marsonije navijača nije nedostajalo za dobru kulisu i proslavu s primljenim peharom za ovogodišnji naslov u prvoj županijskoj nogometnoj ligi.